Impact News ki Impact Headling for a Healthy Manipur haiba program masibu miyang tabiriba mayambu ahanbada Joyshree Usham na taram nokchari ngasigi Headling gi episode asida akoina pujarakliba topic asi acute otitis media AOM haina zu khangnaba maitilonda hairagana nakong laikhun hariba laina asigi matangdani hiram asida takpi tambina begi damakta Impact News ki studio da lengshin duna leriba expertise miyam da shaktak jage Dr. Songkhongam Dimngel MS ENT Senior Resident Department of ENT JNIMS dagi Dr. Butaram Nokchari Dr. Ahanbada akoina Dr. dagi khangjaning masi ngasigi topic asimaksini acute otitis media hariba nakongi laina se karma makhalgi infection no karma makhalgi laina no haibada khara kupna thambiyo ahan definition da hai tarati acute inflammation of the middle ear cleft haina definition hai nai ekoi londa metilonda hai taradi ekoi gi middle ear se mayai am dalei mamang da external air leire maning da kaino inner air leiba ado mayai da leiba saruk sene hojik infection la ise infection atra inflammation la middle air se da lakpa asi middle air da leiba pot se middle air cavity leire mathak se da atic haina lei ko mathang se da AOTITIS haina lei adoga mastoid air cells haina mastoid cavities lei ko mathang lei adog eustachian tube haina mamanglom da laaga asina ekoi khanau rom sida ekoi tube se middle air dagi thokla middle air gi mamang gi saruk tagi thokla ga throat maknate maning gi saruk throat ga naton gi ko throat pharynx sai ko pharynx asigi mathak slom sida nasopharynx sai na maleba adu jaga sa hangdok pane ko adu jaga dagi hojik ki middle air jaga marak sida inflammation lak pakanda ekone dubu hojik ekoi otitis media haina koi do hoji hariba kano gi my tube se inflammation or infection lak pasi infection lak pa dagi inflammation lak pa haiba tare ko doctor du masi karma mong da sigi infection je lakhan bage aduga masi karamba age group karamba angang sing da toina nagan bara ahan sing da nagan bara do infection je karma mong da lak pano haiba du su doctor tham ma laku mafum se hoji kaina magi anatomy brief describe to re ko mamang maning lei have ko aduna hojik se middle air se phane yem kanda mamang lom da ekoina esigi nakong jeng nadi external air canal haina ma lei ko asina changa ga middle air gi tympanic membrane haina ma lei ko asina drum ekoina drum ko ri se simple da asi ju hendo ga middle air la ka do ne ko aduna adudagi eustachian tube chalaga asom maning rom da nasopharynx da amuk samtha do ne ba hojik infection se maning dagi lakba ai mamang dagi lakba mamang da lakba hai sidi yeng taradi kana gumbana sigi na kongse sengdok pam tam da su thinjilaga amot pasang han bai ko ado ma lere kana gumbana prick toraga accidental prick gumba kana gumba moi khatna ba kan de slap to ba kana gumba slap to ba da su asigi drums ho bai ai ba horadi infection changlani ado kana gumba sanabda sports gumba yeng sports gumba da su kana gumba sanab kanda sok laiba sigumba ya makhal jat tongan laga ekhoi gi tympanic membrane se sok laga hojik infection lak pai ko ado ama leire somdagi maning dagi hai taradi ekhoi eustachian tube se eustachian tube ama maning dagi leiba nasopharynx da hang bado adogi maning dagi infection se lak pai ba naton lom dagi changpa naton lom dagi soi naton lom dagi ya changba yai aduga ekhoi chaba thakpagi angang na kai goma hom tha ingei da ko haraga asigi tube manung da changa som infection lakpa ekhoi chak chaba kan da su mot pachangba si naton lom dagi infection toraga changba makhal si tongan lakpa yai aduna eustachian tube si yam important oiba si infection gi roots da ko asi lambi se yamna kaino oiba angang da yam to gali haina lowi maramdi angangi isigi tube se yam tielewa ahanina asigi kaino se horizontal su oi ko atin su tiele ma se khoi kaino da di khara ahangi di khara sangewa ado infection su legande ado angang se mok yeng kanda moi upper respiratory tract infection haina khoi gi common cold gumba angang sa toin legaleba ana angang na kai gumba adu leitaradi adugi jaga se infection la aga
so infect tora eba ko ado malaria ado angang se kai gumba angang na taba ahan dasu ahan sina suppose naton lom the infection lairaga sinusitis gum lai kanda asidagi changaga amaning da amot pa chatlure ado ekhoi gi stitching tube the block hek to eba ado to bakanda bera laaga maning lom dagi infection lak pa ko ado leire ado ga angang da tonsil gumba nar kanda su tonsil na bakanda kam to brairaga tonsil gi infection se maning changaga asi hujik nasopharynx the infection lak pa kanda asi stitching tube ji tongan na se infection som dagi lak pa yai Doctor, yam nungaizer doctor na pagbibada huziki acute otitis media se magi lakpham na infection oipham se mapham ani thong root ani takpire adu mapaniation ba adagi thinjan ba da sokpa kumba adagi cold flu or tonsillitis kumba na ba da sigma mayam sina middle ear gi part se infection ta holaga acute otitis media haiba se nahan beya hen doctor na panbikre do mathang da khangning ba se doctor masigi symptoms anaba gi symptoms to kari symptoms lebege have do doctor na khathambi symptoms e ma clinical features hai tare ko ma signs and symptoms e hojik sign da haira di doctor khoina detect to ba pot den signs e ho symptom da hai tare di hojik ki mang stage se Mari oin khagdok pa yaiba first stage da kram to bra hiraga stage of tuber occlusion hayeba ko adu da kram to bra hujik ke khoina stitching tube hai do adu kai gomba block to raba ko block to ba kan da block to rabnena asiwise da infection to ra medir air gi manung dom da block to rabna problem lak pa hore problem lak pa da kam to bra hiraga ta ba da khara wala kani adu hearing loss lakani adu masana dum lumli khar kaino ma manung da leibagum sum haina ma aduga tinnitus haina ko khoina ekhoi gi kari haisra sigi ngang bai tare ko kano ma manung le ngang dan leiba adu um lai ko na ba su phau ja ga na ba ahu ba dei hujiki tuber occlusion to matam the first stage da kaya to gan de na gan de ko mathang gi second stage da karna ra na ba kan da acute magi kaino acute state ahan stage da suppuration haina night chage haina to ra eba the second stage da adu matam sida kam to ra hearing loss la ani aduga na ba ho re ko na ba ho re hearing loss la kani na ba ho re angang sina angang orisu han orisu na ba ho re adu mathang sida suppuration do kaino hojiki mathang gi stage su ba sida ma se pu khai ra eba drum gumba se pu khai ra ko pu khai ra nai cha ra thok nai thok lak pan sida relief ko na ba do hita relief phangba adum le ra do mathang sida stage of resolution hai na stage ama la mathang gi hojik fourth stage da ko si matam sida kam do bra heraga mathan da heal to busle kai gomba masana immunity khrawanga ga kaino faradi asi matam sida masana heal to jara kai su problem thoktana dum angang natraga ahan orasu anaba mi se dum phabukhi busle ko natraga dumarakta doctor la aga moina hidak chara madi dumarakta phaki ba yai ba ko adu hindo adi complication matam laiba complication matam se jora di anaba mofom se hojiki drum gum se horakani horaga ko heal to ngamdana sum horaga lei complication lei be yamna serious stage serious lai adu doctor hojiki hariba laina ji si kamaina layengani like treatment procedure se kari leibage hojiki treatment se hojiki cause se karam na cause to bra hojika so for example nangina ngasai do tympanic membrane kon perforation gumba mapan dagi to radi mana tongan gani ko treatment do tongan gani asom gan maning lom da suppose magi tonsil gumba kaino duna magi stitching tube hain leib do adugum the problem thokla de som gi treatment tongan gani heba ahan ba dai khoi gi mamang lom gi do haira se ba ko tympanic membrane do perforation lai taradi perforation hai je doctor ya medical terms yam khangdan masi adu ka do kairak pa ahoba lai taradi crack mak su lai ba yai ko ahoba mak oidra su kita sum lai ba yai ba ko adugum ahoba natra crack gomba lai ra taradi ekhoina kai to do bra araga adum tam sida moi taseng na di
patient se doctor thuna chat pa darkar tai ko adu matam kai gumba ai gumba thola kani doctor da chat pa mangs na oina to do khrai se ba moi la ga lak pa mangs da kai gumba si problem se thieng nai ta ra di moina to do ba di ising sung chang chang haloi do ising jam ba yadre kana gumba de hi pa sara ga ko el drop ka hapchin ba lei ba ko adu ma to yade adu kai gumba to ta re bera ta ra kani aduna pura kanghan ba ma darkar tai kanghan laga kai se to bi da ba kana gumba de yam kai kai ising ga heji lag ja ja to na ko dum to roi do ne ba adu doctor da thuna laga doctor na to do ba di ekoi nei da khara tharani energetic pirani adu ga ekoi na antibiotic khara piraga dum masana dum faraga ko adum phaki ba yai kai gum aho ba de yam chawradi adu di hil to bangam da chance le aho ba de pi ade dum masana dum yani kana gum na ton su yam kam he ba ko nungai te hena kam si le ba sum kam to ba ung ba do he na da na ko kana gum na kam he ba dum to roi do ne kam si le de aho ba hin hin ji le ba adu ma to roi do ising chang loi do adu to do ba doctor ga thuna la aga doctor na treatment thuna pi ra de soi de na phani do ma de kesi problem la oi adagi maning gi ma pan de oi ta ra maning gi hai ta ra di maning gi se hujik station tube se magi si di hujik magi kai gumba angang sina tonsil gumba lei ta ra ma na tonsil dagi infection change lok thung ba gumba se lok thung ba hekta to si gumba yara di lok thung ba si le han na ba hot na ta re angang se ko aman ne aduga tonsil se kai gumba problem num thok tun na le ra di yara di tonsil si lok thok do ni tonsil se treatment dong pi do ni ko ado adenoid haina sum le ko nasopharynx da adenoid haina metilon de gland nate so maning da nasopharynx haina khanau gi manung rom sida ko mathak da adenoid haina male bne angang da delay ka le ado akoi ahan sing da su labor lymphoid tissue gum ne khoi lymphoid tissue asida kaino asida ama pok ana pa pom le ra de som da spon na singa lymphoid tissue haib do adu type do adenoid le bi ai kai gum ba adenoid gum le ra su khoi na su problem su thokan ba ai ase gum ba su remove to ba darkar tai ko adu ga lymphoid tissue gum ba angang sa to ga le adu gum ba manak se da le ra de du gum ba su hil to ne ngai to ba tai kana gum ba di allergy oi ba ko allergy hai tare adum hakthi ga khan khan laga allergy toin to banina sigi allergy to banina nap gumba mot pa mayam se maning hal leba maning hal laga hoji ki tube to stent tube opening do ma se hekta full han leba adu full han banina adu karamna koina treatment to gra hairaga magi allergic rhinitis gumba allergic ki treatment do ekon pi batai ko horak phom do adum bayam do horak phom do oina treat do darkar tai aduna even nasopharyngeal carcinoma haina ahan le ko ahan na kai gumba nasopharyngeal carcinoma le tare de cancer gumba se tube manak se le gale aduna le tare de masina su hoji ke koi ngasai hai laina phau cost han be adun different angle ma gi maning gi cost mayam se treatment to radi asi ki kaino se pharakan hain yam nungai je doctor adu doctor ziki magi han ba sign and symptoms khangba na ba how infection how matam degi pura my treatment chathabada how long does it take yam kuina changbra natraga just a couple of days or hafta ma gumba changbra treatment gi sira treatment se hoi treatment se yam magi treatment se according to my source ki matung ina di lei hen doctor na haire ko adu khara chawrak pa hoji ki chawrak pa kaino gi hoji ki mamang lom da ekhoi na tympanic membrane go hoji ki drum gum ho tar di ko adu di yam kuin chang de haidi surgery su darkar ta gan de ko ekhoi na treatment khara pi ra di tha ma gum ba pen chang tha ma dum phare ko mathan da dum ekhoi na haiba advice do phaina in tar di tha ma nong soi na phane hin lo adu pha gal le kai gum ba ho ba yam chawre di ngasai hai do na ho du le ra ni ngamaroi ba ko ngamodo ko po tha ma nong da dum yai ya gal le aduga maning gi kangu du di ngasai hai do na ma gi course mayam do treatment to bani na tonsil oi ge kai mayam do loina adu treatment to dri phau de pangya ya roi ma problem dum thu ala kan ma ngak tang gi pharazo am ka dum reoccur to le ki am ngai je doctor matang aswai de break am talo jage break ki matung da hariba acute otitis media hariba laina sigi matang da doctor de gi am ka hana khangmina khishe
break in matung da muka hana taram nok chari akhoi da ngasi unazari ba doctor si JNIMS ki Department of ENT gi Dr. Songkhongam Dimngel gani doctor akhoi na break in mamang da kano acute otitis media gi magi haurak pham ani thoe na doctor na takpi gre adegi magi treatment sik main taw doino according to whether my infection gi side to gi matung ina treatment tawuni doctor na takpi gre do hoji akhoi na khangjaning basi hariba laina middle ear gi infection si acute otitis media hariba laina nakong laikhun maitiron da haraga ko ado sigi laina sigi matang da hoi general population na lairiba misconceptions or wrong concepts laibase kari kari no habase doctor na khara clarify to bi wrong concepts se asum to yi middle ear kaino se asum infection one la di for example itching gumba sida moina khalisna treatment gumba se hekta loning da ba haidi mathanda phajaki ne haina suloi ko ado ma leire moi concept chum da man ado loe aduga moina thoksa da ba for example moi se thabak sugan banina sum pangcha chal banina ko angang chingmi se thabak sugan moi se asigum ba se kel lo da ba si kaisu na ten loe ba ado angang da konthang da bera lakani ko even speech problem lakani yam lakani ho adu khan de moi sna sidi kaisu na te as moi thabak to re de yare na concept m leba kana gumba de religious ke kaino I type da as partner to bi yani haina ko asigumba as mana somda haibi baduna asumai amangon da chatse doctor da chatte ado ke type da mai ba mak je moi ek ching gi de moi mai ba gang kat chatte ba moi religious ge kaino en religious go ado gumba da sitha ba na ta ba ko koi moi hekta ado da kana gumra he spa sar ga asidi asum to bane haina hidak gumba pangpi pisin ba ko ado doctor tanan dana ai koi moi gi ching de su kaino hidak le ne ko pang tha tha jin ba even explain the so jam thing nei moi concept chum da ba yam le ba ado je martana ado akoina angang je nakong da nai ham dam da mustard oil kumba acha thau kumba je khar lum maga hapsal di phai ha ba je ado go the wrong concept yaw ting ne concept ne ado ga ching gi the so even plain the so ko kana gum de as kaino ma hejil ising gum ko hejin ba gum ba so yam to chanam gum ju ha ba thamba hapim hap gum ba kana gum di ising se asum ising se maya da kaino kai hisra khara silaga lumbu toraga kapsin ba gum ba sum yam adu gum ba yam concept chum do yam le ba ko kana gum ba di air gi problem di air da chatte ba ko air gi doctor da chatte ba kana gum ba di masana or ge mamange da moina doctor ma yam thajaba ma leidna adugum da ENT specialist chatkada bana du khangdana chaluraga egi old doctor da chatkena doctor du chatkane ba adu maduna treatment chumna pirak pa jai pirak ta jai ko even pirak ta ba faw moina dum thajan lei adum yam lei se adus minor negligence misconception myam leibadagi negligence myam leibadagi laina je sum nasan thre hardi complication lak matam da kari kari complications leibage have doctor na khatam complications je kai gom bojik hojiki otitis media je koina thoksadan lei tarati angang oirngei da number 1 da angang oirngei da angang se phaina ta de hearing loss le adon angang se school tamingei da ko moi learning stage na moi tamudo pot matam se da phaina ta do angang se larik yam heiba gam da ba yam le ba adom ma le re ado gomba aduga hojik se kai gomba ma se drum se pokhaira di hojiki parina treatment to hodradi aho badum leirani aho ba leiramni na kam to prairaga marakta ising gomba uru matam de ising changadi hekta infection hek horaga laina se muk ho dum horak hanjin recurrence se adum leiba adu kuira di kaim to prairaga cholesterol haina ko cancer mak den tawa cholesterol hoina cholesterol haina pot ma ngoraga pot ma type tongana matum moina leiraga nakong manung leira kaneva asina kari to brairaga se problem yam thoklakani mangondagi aduna ado ma leire ko aduga kanagumba di acute infection se koi control to hodradi hojiki mastoiditis haina le mastoiditis is the mastoid gum se pokhairaga asike maning sida manung dagi asidagi manung dagi toraga mapanlom sigi
bok khai ba hai tare ko nai char pai tare nai cha ba hai chi nai cha bo yan thuk lai ko ado mangon de te jaga khuding chida siwai se thok lak pa yai pom thok rak ka da pom thok lak pa ado ga mastoiditis lai re ado ga petrositis aina su petrositis aina maning chida khoi ki temporal bone haina lai ni ko ado tukup na de hai ragum se ba petros bone haina ma lai ba ado da gi ma gi inflammation tora ado da gi su problem thok lage pa yai ado ga labyrinthitis aina su muk lai ba ado kai no hai ba kan da khoi ki inner ear se maning nga sa ikhoina mamang mayai maning hai na ko mayai den hojik infection lai maning gi saruk se hojik ki semi circular canal hai su lai ko cochlear hai na lai ba moi mayam se infection torak pa yai adu sandok kane ba aduna hojik ki labyrinthitis gumbas lai sigum thokla di kok ngaw ba yam lai ba adu natana atu pamana sigmoi saina sain su khoi gi gi singli chen phom ma adugumba su infection lak pa aduna pok khai raga di be mi si be ai ko aduna tanam su brain abscess gumba asigumba su acute state da su thok pa ai ko adunga sai gi chronic stage da gi ngasai di ekhoina cholesterol da gi huji complication mayam se noina muk thoklak pa ai adu acute stage da su ko huji ke kaino da su adugumba sathiba laina mi si ba phau ya ba brain abscess gumba meningitis gumba ate te jam thuklak pa hai badi huziki acute otitis media zidi yamna luba natraga zu masi phazan tri tawda di atopa aruba mayam huziki doctor na pambiba cholesterol sigumbazi yorok patar di siba yobagi chang bobo complication lak pa yai lakani adu karigumba cholesterol je form tawkhre haradi masi kamaina yengani kamaina diagnose tawni dugo magi treatment se surgery tawbo darkar tabra natraga hidak charaga dum pomba matum do handagadra adu kamai tawni hai se cholesterol se once form tawdi yam danger oi ko adu danger oi se mi oi ba kaino layman hai tare ko doctor na taba medical gi min taba even medical mi fauna su ko cholesterol se asmuk danger ni khang deba adu mamang e this mi si ba yam yaw na re ko hojikti advanced stage or even advanced stage is the Manipur ki contact da haita aradi cholesterol ma se yam leiri ba Manipur da lamate da di sigum ba si kaya leite ba ekhoina neglect to ba ekhoi gi ahe ba ki kaino mayam sina ko awareness wat pa gi ma le ba ko asi yam leire ba cholesterol ma se hojik kai gumba leita aradi lok thok pa mandar kartai lok thok tra di mana sathina sok lakani aduna operation di so idana cholesterol once form to already medical treatment su ya right medical ko hidak thar so dum ngaktang phawado na ngaktang kaino se machum ji kangmodo na to ni adu hek horak ba aduna se di operation to dan di ya right adu doctor hoziki cholesterol maze form to bo matam da haldi acute otitis gi infection de sum laga cholesterol ma form tawre tawzi matam da kari anaba mong kari symptom phawgani patient da hadi kamaina khangba ngani si form tawre tawde habse mas di ate da di ko ngasai ekhoi na drum se kai gumba ho ra ta ra su ate de ekhoi ni dak tha ba kan da hik ta kange kanga ka phawa yawe ba ko except moina kai gumba ising gumba changhalaga natraga log gumba thungba adu matam da mu ho rak ma leba adu cholesterol ma da di ekhoi na dak dum thar so phagande adum bahi thola dum thokdan le persistent oiba persistent oiraga dum lakpa aduna si leiba kan chingna ningai oi aduga cholesterol once leira di complications jam nak eba aduna magi complication mayam do kok chikpa gomba te yam se to gale aduga sign amana masi blood stain discharge ai heba ko koina I yawa discharge atopa nai gum oina hojiki kaino sangom gumba amachu lakpa ate ton laiba ko adudi machum normally laiba adudi mayam normal gineba adu hojiki cholesterol ma gi oirati blood stain lakpa mag I yawrakpa magdi yam su thoklo khara nam thiba su muk tholai manam thiba adum leirati chingna ngai yamoi adu yam nungai jare doctor aduga akhoina tabada hojiki acute otitis media se doctor na ju haibire angang ju hanju nagale adu angang singda mogi tube to ten manina moidana nagale hai
baby infant amabu yengbiriba mama mapa or mama or caretaker duna kari mai feeding kamaina kari extra care loraga mai gina kongse sigumba infection la haloi haradi kari kari si sumai se lobo tai angang se loina angang na si problem lete angang ayam ba se mama na normally so na cm se sum khom thak la tumba phau de num yai ba tumaga pi thak ba phau de problem thok an de ko bottle feeding kum je nagan ke adubu angang kana gumba na problem le bra haraga moi si khara kita abnormal hai tare ko adu gumba ma clap leave kom clap pellet kom bale ba adu angang sina immunity khara lo oi bu gumba ko adu angang si kita sun ba kangbu hai tar masana koi su thabak to ba kana gumba de heina do am le dna ko masana angang si su khara ma si take up to ba hei tri ba hai tare adu ma to galle aduna ha ba gumba hek to galle adu gumba kai gumba to tare thi angang si hagal le de mama na sing ta ba sida te mama na kram sing do bra raga angang si hagal le khom thak bu kan angang si he ha hai ta ra di angang si tumana ga pi ba do to roi do ba ba di kita prop up hai de ko kita wang hala eng kar angle kita to bi raga ase mama na thak an do ne dum to ra di angang na do gi problem di le te hai okay Nungaize doctor the hangning ba question hangjaning ba question yam lai rasu ngasi matam je lor galbnina kaino program je loislak pa matam lae adu program je loisandringai da ngasi gi topic siga mari laina na doctor na khoi gi audience da message take home message kra ama pibina ban haise Manipur masa khoi sida ngasi sida effective dai la ga si wari saba sida ena haining badi mayam sina ekhoi simple da khan ba kan da air disease se kai oina khan de kai siba yada ba na siba ya ba gi laina ni haina su khan na de kana gom de problem kai su leite oina khalli adubu asida gi yam problem thok pa ya ba yam le ngasa ena hai ba do na pang ngang do na tamba khot pa da chen ba khot pa da su kha wat lai mi ngon da gi wat mental retard oi ba mong da to ra ba madi masade yam pharaga aduga yam singba adu mana tam hodravnina mana pangbagi ta hodabagi problem lebe aduna hoi mama mapa na yari makai angang se kaigumba na si kita chingnaradi doctor thuna ne layengoba layenga phan se ba phanradi angang do soina phanradi angang do soina problem lakani aduna mai pa hoigi kaino hojik ingkhalli ba lohongado ba kaino aduga macha amani popa angang pokpa mayam sina yarama khei si care lo bi hoina hainingi aduga kai gumba na kong the problem la adi dum carelessly dum thamuno ba thamadi holik hojing ngasai e ne haibado na cholesterol haibdo adum laktar di na kong du hearing loss lakani mathang complication laga misi ba yai ko misi ban tan su hearing permanently hearing loss leraga sukta ta da mi le ba yai do once na pangadi mi si angaw ma le ba duna si thok tan ba mayam na to se haina mayam de pil to jari yam nungai jare doctor na doctor gi yam chilo matam kai thok pidina impact news ki studio da linkshin biraga laina se gi matang da yam kupna thambi khre adui da makta amka na thagat chaba phongdok chare yam nungai jare thank you ngasi gi di impact news ki impact healing gi episode asi matang aswai da losilakle mathangi episode ta laina atopa amagi matang da doctor expert amaga pujar tuna lake haraga ngasi di matang aswai da kaina na ba ya thangni jari thank you